Mathomo ndani ya skuru ya Lakathi Comprehensive nithirite ya kirungi kantere chia Athirugaiti Embe South aciari bakiandamana mwanka ndene ya skuru bubwite nyuma ya skuru kwithirite na mwarimu munene kokaita aciari bakiromba rwangire kuthomo ukumira no tira mwarimu munene na kuoneka ndene ya skuru na mpwi kenda skuru yitana mbere urakubatire. Dennis Mugendi na ripotie. Baba ni aciari na aruto ba Lakathi Comprehensive wondi ya Athirugaiti gicigo mbunge kia Embe South bara baebumirite na kuinga mathomo hamwe na cukuru bakimeneria nene ba ithomo gicigo mbunge kia Embe South bakiuga ibaregete kutheria utongori bwa cukuru ino hara baugite batie na mwarimu munene wa primary na secondary. No vice sub county director of education na TSC yo thinganirite gwithira ba batongoreti Madam Daisy SM okuma ke ministry na kosai bondi be itaba kona batu ari Lakathi mathina yonde skuru yetu yokulukira community nitite kwa no kiri maita maingi lakini utia atu abayukia. Tumeenda kwa ofisi mara mingi na hatujasikizwa, ndio maana unaona tunaongea kwa uchungu. Watoto wetu wako na haki, wanafaa wafanye nini? Wasome. Yes. Watoto wetu wanafaa wasome kama wengine. Ndio maana tuko na uchungu. Bariuga kuma bakwengata John Ikuthi nontu borugamiri buthuku no tumiri buthuku bwa mbesa ibakuona njara yake na muruagina kana brother wake uragiye Keneta Justus More Kabushia uranwe secretary wa Nati Nyambene harabathangikitie principal arari akuretwa namba ya tikarite cukuru ino kinya mieri yeri lakini aringwa transfer araciari baugite na nari kwanjiria kugarura cukuru ino. Cukuru tu nithirite teskete kwa gaita kanene mweri wa 3 gaira Mr. Guthenganirwe na ekwingana Mr. Mbaerwa endelee cukuru na egurendele cukuru atethia akiona mbesa lakini nontu bothuku braba ari abona we bambere kwithia be murita thayana beto bakari wou cukuru yetu tebie kwendelea alafu akaunti yetu ni ingirwe thai batwe cukuru yetu ori akaunti ingi ni omwe no ti nyumba ingeri arorita interview otumira thai cukuru yetu ite kwendelea nontu akietu nirete kuonekana na kuona ndia kietu mwanka ri kuonekana iro tukarura cukuru na mbae no mwanka kinyare u turura cukuru ekove na kabochia bauto barea nontu ekove nuoto mete kabochia nuoto mete ekove ato kinyanga kosaya masti atumutaki sub county yetu ya Maua Embe South atumutaki kabochia masti ibarombete mubunge wecigo mbunge kia Embe South John Paul Mwirigi uthungira cukuru ino itikendelee kunywa kindie koigua tukari ya Lakathi turenda na Lakathi bone justice nontu na Lakathi no mwana na ya barabangi be kura kungi na kungi itureterwo wou tayari itureterwo wou tayari ututethia na ofisi ya TSC ukethira ibakira murungu ibatuibwe. Nkiripotera Weru TV nde cukuru ya Lakathi gicigo mbunge kia Embe South beta wa Duncan Mwathi.